Ćao dragi moji vežbači, dobrodošli na moj YouTube kanal. Ovom prilikom radit ćemo vežbe za noge, ruke i stomak uz pomoć tegića. Pre nego što počnete sa vežbanjem, zagrejte se uz pomoć mog klipa za zagrevanje. Nakon zagrevanja namestit ćemo se za prvu vežbu. Tegići su u levoj ruci, leva noga korak nazad. Idemo jedan veliki udah i kroz izdah klizimo niz desnu nogu, pa uz nju i odradimo biceps pregib. Kada klizimo niz nogu, blago savijemo koleno toliko da osetimo istezanje u zadnjici i zadnjoj loži. Dišemo duboko sve vreme. Malo protresemo jednu nogu, drugu nogu, stanemo stopalima do širine kukova, ruke u odručenju, dlanovi prema gore i sitno pulsiramo gore-dole opruženih ruku. Sve vreme dišemo duboko, malo stisnemo stomak, a na pola puta ćemo samo da okrenemo dlanove na dole. Okrećemo dlanove i nastavljamo sa pulsiranjem. Malo odmorimo, nameštamo tegiće u desnu ruku, desna noga korak nazad i radimo prvu vežbu, samo menjamo strane. Klizimo niz nogu, uz nogu, biceps pregib i nastavljamo tako dalje. Protresemo malo jednu nogu, drugu nogu, malo ramena razradimo i spremamo se za sledeću vežbu. Blago savijemo kolena, zadnjica ide nazad, ruke opružene unazad i pulsiramo iz sredine spolja. Ruke su podignute toliko da osetimo kontrakciju u tricepsima, a zahvaljujući ovim pulsiranjima malo ćemo više da ih aktiviramo. Leđa su ravna, oslonac je na pete, dišemo duboko sve vreme, ne zadržavamo dah, možemo malo da stisnemo i stomak i evo još malo, gotovo. Idemo dalje. Desna noga će ići u iskorak, laktovi su savijeni pod 90 stepeni, 2 pulsa u iskoraku, ruke u odručenje. Kroz izdah idemo u pokret i gledamo da održimo ravna leđa sve vreme, kao i ravnotežu. Stopala su do širine kukova, ruke opružene. Idemo jedan biceps pregib, rameni potisak, spuštamo tegiće, skačemo iz čučnja, podižemo tegiće i kombinujemo sve ovo. Radimo po svojoj formi. Ako je slučajno nekome teško, onda umesto skoka ide na prste. U čučnju je oslonac na pete, zadnjicu guramo nazad i evo ga, gotovo. Leva noga će ići u iskorak, sada umesto savijenih laktova radimo sa opruženim rukama. Spustimo se znači u iskorak, 2 puta ispulsiramo, a ruke povlačimo do predručenja.
Spuštamo jedan teg, drugi postavljamo iza desnog kolena, dlanovi su ispod ramena, kolena su ispod karlica, desna noga ukrštena iza leve. Podižemo koleno, 3 puta ispulsiramo i povlačimo ga na rame i zatim ponovo 3 puta ispulsiramo i vraćamo se u početni položaj. Gledamo da nam je koleno odignuto, to jest da ga podižemo do nivoa zadnjice, da se što bolje oseti kontrakcija u zadnjoj loži i zadnjici, a kada koleno povlačimo na rame, rade bočni mišići stomaka. Leći ćemo na leđa, tegić je između stopala. Donji deo leđa zalepit ćemo za pod. Ko želi može da odigne grudni koš u ovoj vežbi, a izazov je da spustimo pete do poda i da aktiviramo donje mišiće stomaka. Kada podignemo kolena, malo samo odignemo i karlicu. Ukoliko bude teško, možete slobodno da spustite grudni koš, ruke da idu pored tela. Efekat je isti, ali je malo samo olakšana vežba. Uzimamo tegić, namestit ćemo ga sada iza levog kolena. Dlanovi opet ispod ramena, kolena ispod karlice, ukrstimo nogu, idemo 3 pulsa gore, povučemo koleno na rame, 3 pulsa i vratimo u početni položaj. Kada krenemo u pokret, onda je izdah. Kada je koleno gore, maksimalno stisnemo zadnjicu i zadnju ložu, a kada ga povučemo na rame, maksimalno stisnemo bočne mišiće stomaka. Idemo još malo, dišemo sve vreme duboko, ne zadržavamo dah. I evo ga, gotovo. Što znači da idemo dalje. Ponovo nameštamo tegiće između stopala, kolena su savijena i polako spuštamo koleno u jednu stranu, opružamo noge, savijamo i odmah idemo na drugu stranu. U ovoj vežbi rade bočni mišići stomaka. Na to treba da obratimo pažnju. Disanje je kao i obično, udah na nos, izdah na usta, duboko dišemo, ne zadržavamo dah. Uzimamo i drugi tegić, ostajemo u ležećem položaju, noge su gore, donji deo leđa zalepljen za pod, naizmenično spuštamo jednu nogu, drugu nogu uz 2 pulsa kada je noga dole. Sve vreme obraćamo pažnju na donji deo leđa, nogu spuštamo samo do tog nivoa dok ne krene donji deo leđa da se odvaja od poda. Ukoliko je teško, onda slobodno možete da spustite tegiće. I bravo, svaka čast. Spuštamo tegiće, kratko se istežemo, odvajamo donji deo leđa od poda, ruke iza glave. Sad povučemo kolena malo na grudi, zagrlimo ih, njišemo se levo, desno. I ovo je bilo samo jedno kratko istezanje. Za sve vas koji želite da ponovite ovaj video 1 do 2 ili 3 puta, nakon ovog istezanja možete ponovo da krenete da vežbate, da odradite ceo krug, a ukoliko ste rešili da je dosta, onda se istegnite, a mi se vidimo drugi put. Ćao!